froni dunduko kinane dugri non de Samson Masia so tamba en sigire godule le spoke ka dunani ana sidu an yena gane show ana manga na ajimo dunduko spoke panga kafura spoke go apango guna sisa dagbatirani sidu bakare tamba so an yana me na uri bakumba nga en Rwanda so anakosungo ka sakango go apango gu ana bihe ngogu na manga dagbatirani na duli pagani duli paroga tise na pafuyongo dagbatirani ngazande chidu tamba uri bakumba muneka kafusana fufa boro bakari tamba masya kajari kugume na dinafsana fujime aboro dunduko ngazande awulpoto sende dunduko tigre bore anele kasaka ulia padagbatsani anakangira ko do ni onundran rogoyo nuko ane nungo nduko te bate gwabro ini he ki israni on contribution on ka kyanke frani watadu masen ka the link is pa on ye faran ku studio no an tubuno ulia padagbatsani bias papa rogatise dagba azande tambane. Yeah, bakari tamba sidu ogurani nebirani so aninga live rogo YouTube and then YouTube bien ana broadcast rogo bomko yodu mba aja pare du sumo ni jiji yeah so tamba ti papagani saka payare so menika full link kusango gu kabura de ka joinerani gumoduna pangbaro mukeke ka joinerani chidu menika fulingi kusa spokupangame mwika ka pegupango gukamo idika pehe chidu tigire godurere gani saka payana menebi pogupanga ga paroga tise na pogupanga ga fu yongo for de chidu ogwa padu jigana apama kura rogoyonga pafu yongo madunga kura pakia and then tikini mwenje wirani berewe spokupangame ina ora begupanga ga roga dawirani watadu begupanga gupanga pakida manani babakare so ajapadu lere chidu ani asaji kanjaranga kurogoyo bombiko dungwa pakina hoana ka kuchininga shino nani dungani ono kura paya kana ho inelimse kurogoyo anyanga buru shino nani dungani ya so chino do gupanga me ani asaji ka bingo ho ke ina gini kungonzo zunga shino na gini gudube singa uyamwe kurogoyo adu nga sinazande chidu minasana ngaro wuri bakumba ngame munabihya wale ngame dagba pagu roga tise nani dumbata kusai na guroga tise dwa wale dagba tirani ngazande na frani ngabo gude na gude achpo pangame ani dunga proud na ogwa kumbane kasana po wirani ogwa padu lele so munabihya ngagini para padu chigupa ngoguna mangambatano kusai na gudwa wale bakari tamba apai aria che ni dungu wai azande anaro gatio batano na wai azande arogatio awale so gwa aria pa manji wagdure azande abrana ngani beskin gwaringa unandana kajade besimo jadete oyan kajade ni gringa mumma idangudroyo na gwa responsibility ndukonga gudu papa jade mukun commit stock kando kasana ngo pagude wa mukando singa munando ntrote gamo aba kumbak now kadunga gama family watado ando mo inga gwa bonikan kasana ngo pade foro tikini paya nga seriousness dunga ha bomko muyena aba kumba watado susna de kaye kasanango pagude ngoguri maidari wo chandu matano lakini wale sinamanga manga but area pa manga mo pa nga apanga knena gbari kini ubigo de ngeja se nikindwa kindanzi gulenga gure area pa manga na ngamba tano sino gudu chipapa wa musana henga mbatano na wale Kurapa berenga osandu ngawe reboda pa paranga kunka jade watadu de
lima dawa kama poro apa na apa ngana mangamba tano ka igo pa ngani nga responsible ninga mosulu ninga kaja de hingrangle fweni miko o paranga andani kala singa kudasi paranga kwa ni kuru vul poroka bako kimega kuri bomba hani ure kiali aga atoni ti dimoga bako go atadiga family ongale do ninga kuna show responsibility awale boko moke panga ga kuri bombu ni baba ne he ga kuri vul porok na vega ha ga kuri bino na pati ni klikri hongale go do de nantu kujana taji kora ko biko ko jiko ko uzalazala gulenga advertisement kuna mama nga hanga ha boko kunke kasana ngale imweno nga uri dodu inebiga bombo bi pambaje none wa kuna vega ra go na ga kuri bino pati ongale o inke kasnango padere ya kanga bulete ya non kasna has no bulete buledu anja go responsibility aparanga na tunaha tipapa ngame kamba kada sini kama koro no buya ngo dogdaha yene biya ha wanya no undo ge family wanya no undo neyo singabe gara godu kan kot deime kama ngarigo hagino yeni kaja agino kugume kafi me fio wataru ka mbakdari go fio gre wabone poro kite panga gudog de nama ki paro ngare sikinin batio ina hako gudog dele unaenda kajir fuwiru o sare do lakini awale au kwa pana nga abule ngo chio ino wana ngaite mwe ngo tanangi borotale bes mobile imbatro kala smile ka jen dan jinya so ulenga upaka mikumbahan ulgure sipakusana he musana he na aiwa na gurapa bere muna pe popo gupangaga bora sonani paranga sonani ni kido bombo wa pale ki ulenga ni yugo sunje nyaka wani nika nyaka and then gude nika yakasana he watado wa gude muna kanu kasana poli inika bie bingame jukumbali ni yanka kuna sopo binasopa wa pale so no yugo gupangame wiraranga na komonote so eja hene ngogu gani aborana sese mbatano ogwa pale bade tida wele ngame bomko gukura apagudu bole duni bakara ngame wa bali ani poro yakini kurukuzegin tido ogwa pale ti kamubingo note tino nga bele ngame mudo bombo wala mumanyi padulere so kina sunja duno ngogu pa ono aborokini kura pakini gobole kusayo ngame gusunja nga sunja poro si belewete bomko dungo dogude wadadu dungo paranga yo songo pacha boyo kajen warugu tenga ga ma porote ina gbote jane kina rogo Google wadadu kina rogo Siri tina peka fuyo gwa padulele so muhuni wipangame dungo apake na hona ndunga very misleading chandunga na gupanga ga culture te aja padulele tidu gukura pake na ho last few years ago ana frachipana kura paranga du chipopo gupanga ga fuyongo so gukura pake na ho du kuru ani yangame ani furanga mbatano nga kusayo gini hedu ya na yamba nga yongo watadu fuma na fode na chikidu kutigini gini likoho na ka compare ha kuchuguna manga wale bombuko kura pake na ho aningaza ande anima na dunga rogo gani sinonya anima roga habe ku kura borokini mwi he ni sinona ni kituna ka practice he tikini dawro kanyame podu ni du rogo jade yonga kena wodu duwe ani ame apake na ho ngame wogwa pangame muneye mukini dangbajimo ini kanyame mufukina mana keri mokujumo ogwa panga gafata kasuma ogwa panga gidulele then uli raira wa boro ni pe uli raira pa tikidunga jio so ani sekingo nunzu kutigini gudunzu nga shino na gini gudu besi nga gu yamanga ha besi chipo panga me ka jama na tini ikini mwehenga shino dungana yeah dunga pa ma ari ate o mweno gumbale na nyanga sunania anki jihe kugume
wali ka manga ha wa for example pamuna manga fatakasma me ngonzu wali seyente akasurubeti gwa kurahane nkobenga go school mara madarasa wali amka wali kapai ga papari watadu mana funo de ya pare me no batana te mitna ga ja ha abuna practice ha ore yam knasna nanja ha me no gote gupanga gu minene toni me no go bete toni chopa ja de rakanga ga azande matano ya nan ka sangu pade na jita watadu dewedi watadu na masete gwa henga gu ana na use he spa kari ga chani nani for example wajita aspo bino nani ya pare do aba kuma ni bari kanbu nani fu ba dogude nga amiye ka jikagi dere wata amiye ka jagi dere fu gi paranga dure wo sha ni do lakini wa pagidi me kusaya wale wo padu ye ko go sinani na ani anga kupama penga ga agita deweji ogwa pale so ya na manga ngwa munange gita nwan na deweji nwan kanuka sana pa de na ya guba pal me nanga wale wanenga ya nga shandu singa agita nwan do me nani watadu abaso nwan do watadu renga go adadi ngago kame no haya la hin pamine nga ya henedo azana naruga tionani banje hedo ngago kame no kamahawale bokome ngote and in addition I think yeah na yame I get a biswen watadu adeweji biswen aheni bo biswen if I'm kuraboro kina maybe ka any party papa kisesere ono gwendu mia na jiangame agite adeweji biswen oba hane wokanya aheni bo biswen no bodunduko so wamono kanu kasa na iti papa de and then ikini Egypt pari foro so go papara hare dumie ino ngodu chana manga and then kukurapa kido berengame wa muni manjeja pare ikini ame mono kanu kadwa gbomu ko bioro so gulengo gusunge boro gulengo gu bakare para ha manaka manga ha kadwa gbomu nga ina watadu soro watadu ina boro nzunzu gbomu pogupangame wene ka sopa ati ikini jeke igo korogoyo guregu nanje ukura pango gunadu so pakini do awelengame ikini ali ogupare ngame ikonvote ogwa hene no bodun kokorogo kupanga kama so tikini da awelengame ituna kayena henga ogwa panga go school ogwa padulele of course guregu ngogu chado kupangame ani furanga furachi papa ha watado wene podungane watadu wene pangane te sidu gane bipana gupa aboro ne bihero goyo nga wene podu chikimony and then gukura hache du ngame mini pemba tano ngame ogupadu rogokura tunga ngame woni nukano kada ikia oni onaura rakata and then oni kimoy mana ngojimo and then gipadu nga hare azande matnaka kamanga ha is it part of gupanga gani culture do watadu gupare in an inherited hero kura tungacha milabera an inherited hero kura matungacha because nanja hate gu painga guyana ni programa ka sima fu pakra pa fu dungu paranga boro kasdunga dogudedo watadu akmbogudedo unko yine gwa hele generally ana dunga erungo aero kumkongani te ganu kumkongo huechi ya bonan kochi kasupageni bino kimegeni rigo kugomuyo gwa panga gamane ane nungo te wa brode ngani kaino kusa ya nafumana fade nga toni mana na gwa ndu singa commitment dunga nga wena fu there for commitment nga muma commission nga munaja gidere
mukunye kanbe wa ina manga kanbe gume for ikin food there for us gulenga go pana lakini ji dungwa panga gu yekusare sima fumbo mbogo fu especially fu paranga aboro bomko ine bukum ko sima benite kaniya kaya nikia fatakasma ameni fatababu fatakasma atagia gwenanga gumana nuke kombote ni ko roban saina sa no gumana kane bingo rogani raka rogana sayat ila nindu kamanga sunje ke bihe kana nganga fotinia ni kala gurungo yo spake bigumana ne kan kajade wani kan jagudere kini neni biki sunna gurungo bonko ine muni haba kote gwa fos ko mungino bonko ko mamanga kin kakaja de na ni kima fefa gari family fa bunguri awe rakan ka do feni ba mungwe so azanda dunga ongere mbatante azande ya na manga ko kugapa na buhunduko ngawa mukaje ure makangira ngira fori anan maga kajab mama na jabule berat makangira fori ngwa so ulingo kwa pana gunado o dormir yani sina affect kumba ska affect ya habunko gira ka no bere ni ba en het banko regret borongako ani ya wo gupama pehere mi mai nonga mu mabingba tunga ha na tina mangarogo western world begu pangame anima yenagi ge sinone kurogo gani sino kini mixi enani tikini kabari ko baden ilirani nga kumba ko gudena ando gude gwa padule no gudaha sangame wo oni ye onaka rumba jimo ikini ame oni mai kina mana ka gari mo kujimoyo onaka dejimoyo onikini ndu ikini moyro ni kuro rumu and then ikini yame tipo kupongo ni kuruyo kandu kuba ya ona kandu kan negotiate ni oni moy kura mana sende eja pare I don't think sino nani nganite minada ka pepe timinga gbaiga gurenga nyamumana odungani bambuko hoana jia kurapani kini limishe kurogo kupananga na anjanga gani sino yakini moye kanya sinodu nyamumana odungani bambuko mumwe nongame kamupeji pare buborole pahong bani ongo gukani manji hete ni doka ni fugumana ne kana kuchoma mape kulenga nyamumana odungani chidu gupakara pa ana face ha warengame du ku western world nongame aparanga virani ikini gunde awre no gupangame ene karogo virani bombi ko gupanga sanga gupanga gagidama we ngame gimana ngane ne ko guni du hotango du ninga wono ka fumana wene ka fu gimana ne ka gidelika mana nga kigiti mana nga beyond gure wo kanyame gukora mogeji bere kuliro gure nga mogeji nga gade kuliro and then fojo amogi bamana ne kini fuhe giromu porole chandunga wene ngate sanga me expectation ne kadukina hongame gidefu yo bamana folire gine he kali manje urukoro ko virani so there's a high expectation and then muhuni pangame ka paya manga kuchugupa ya expect heya ikini ya gane mana hana fu ogwa padulele na lia hanisengo guvirane ne lini kajia ogwa fugo ngawe wo ulipani mongitoni ni amafugi mana mudwaka manje padulele tikini ali ogupa ole okanyame lisa tilinga kanga vurukoro kuli ya jili aja korogoya so eja henedu ne yena gukora gbagbana pa kungoduraniyo tikini kuluro gupa ngame ma duno nyamuka jade tiki kuluro gupa ngame ma nonu kanu kanbeli ma mbeli anbe so fonbe money awre be agumeni iyo gupa ma peli do kali manje bamgo ma mafuga ma option ya ho beli kali deny hete ili do kali manje no gupa ma pe bamgo agume bali ana nani ya majaga ma so ano sungo na paranga chikurare boka peke gipadu lele ikini yame gupa ame ambo dia do de tininga virani watado de virani kanduka arogo pisha boro bekina gipadu lele nga sanga bakare kidaman na guro virani kina hon anga yidunu kote guro virani kina hon urukotiyo ni karehe ina manga tiyo nga at the highest level and then kidunga so expensive
unada kina kindi gipahe mumbe kina arabia furore go birthday mungi kina bakare pa furore go birthday tipo uwi ni kupangame mupinyo moki nyamu se kasidunga unada karoga sironi cha dungame mungi kina bapa fu borombatano mukunduke no kupangame ni pinyo monote so eja hele do namanga nagbulise ko virani boringa dagude ikini manasa kina ko apangame akumbo ude nanbeka kina kindi jahe munge kina phone furanga expensive phone ukini no kupangame mupinyomo and then ejapadu ngame aneji nyomu sa wale kini kongo sheti kupanga ga ngame kama manga jene ya nego kupanga kumbanga mote nego kupanga kamulengo no hwate nego kupangame mungago mwa kuchigo level te ejapadu lele so ejahene limi organic culture wale nedo kupangame ani frafrajia ja papa kapeki na rengo fo virani oguyo nga kumbogu de no dogude chipo kupangame bana kuragba kenyenga frani kokoro ya ka malese ka kumbogu de yen foro koro wene podungane ono ko dogu de yen foro koro mun kamunga paliu so eja hene no bodun ko nedo kupangame ani ngare korogoyo ke inno zonzo gini gudunzo ngagu gusino chada ani je wana furaneja parangale ya pegupangame amiaso gongo kupangaga ngaga fumanate barichi dunga kuchi kupanga limit ngame limit kina ho ngagu ani ame maximum amount ngame mu fumana dole nga 10,000 or $15,000 chiki include ahena bodun ko wapona kagi dayanga ga yongo ahena bodun ko 15,000 ne ki kavanga hana bodun sinangege argument wagidulere ya kanga pogupanga ga practice culture te and then chaha ni compensation ni pogupangame wa body na nya sono siri ogwa padulere so gupakini ya ulenga go school fees so mi mabipa hanengame Burkina ho ya diri ria makura nga doctor bali kini yame tabane gupanga ga school fees le kutumogu school fees ngogu yo tumoni na school yo so chikin da wale ngame giparangare kukini tumogu mana ngogu ya ejebe ko gupanga ga school fees so chikini da wale ngame lina manga sunje bakere boro dungeri lina PhD beli lina manga sunje kukuni mwihe ngame ninjiko ngame iyo gumana lia manga sunje he cha danga bele ko neni wala ko beli yote wala kupanga muna ja mana ka undoba munane wala na munane kwa edanga nani te be kupangame woko mutumo gumana chengo gu ya gije nanje ga school fees watatu so gu benefit ya wala ngogu lia gnya hanga ga school fees ya manjere ko mutumo kududunare go awole beko chipapa so ejahene kine ke katruga kina kura gbanera ka bele dagba chiko na jako be kupangame we ana present hapa anatajia kura nyoma he kini limishe korogoyo kini tajie na kupangame sino dungane chipo kupangame kamutinga kangona nia so ejafare na bodun ko munabie chamu ngame gini we do lengyane ka educate chirani rogoyo naka correct ngatungo gwa pongo gumane ane fani chipo kupangame ani ganga bako kuchigu ka maintaining ka no gusino ngo gunga gane nga gaza yeah bakar tamba he mekat na hana go digis mona nga school fees upanga go school fees re rogo sinte bomiko ukumba gude haja gude quando ando a school yo aga ko family yo tumo fo ko ga ko school wa yo gude kazi nga ina sana henga school fees ngagari naga ko chako wa grade wa contradiction ene so we were pare abunga ko yo kimbugi pare sa na go alia pa mangiro go sinaranyo bakar hedde chengo be abrolingarate snedde be ogurani gidi uri pai watado kindigi pabor especially kindigi pabor gwazanengo guyo ngokindigi pabor
inalo panga irogo owuliyo kutige mustawa doko ninge kini paboro yala mona wiladwa kazwaga ça make no sense te sinonga hate guzani ngani na mai pale kamubi wanya jide nya jenga de kuti mustawa tale mwa dunika kurana mekini yawe minaida 20,000 50,000 itapapa ule udumilo ngokini pabore uliyo asaxidingate mumkwegine imagdamana foi ngayeki fo akumbakini gani giyo ya da kajete boko yanmanga ka afodu tumo gumana aboya idate tikin doari ngawe godogdere maknere kiabulunge yote inaida idaha karakawa kurabo ikini mayasak na upangawe keditio watali usinye banambara woka migumba moipinga nizibaja na felani gani family ye inongote boko geringa geji ati setak batio na gikumba watagi parangare bamko ine ka ge family te no kindi inika yawe kutumuge mana sikie na ni pa kutiko kukuni gani yiko watadu likini bienga wakadu rekibolongo waha unaenda kumbai daha inikitna besko editio ule niangara ha liajenga kumbate liavungate family mo runo boko ine dogde liabatkangate bari isung beska arigari ikiduzat nazaja ni ngaji niraja kumbasinya but ginwe ngawe azande ndo yungu kingi paboro igbusiro ga payo nduko ina bana pangawe opangani yeni ina ekutimustawa wedi biwiro munavoga uli patarko kidari wenga etoni watadu uli potese wa dimya ombuli na fa fa yake benga wo kona manachko anigije so engare do no problem so ubara pare andre krogoyo kasing mangawe wakindo no maya frane kakado snarani kindo ufuranga papaha kimwengi nanga enjiko ngawe uliazande inesera inarugoyo kutimana duagare nagwande hedurere bongo kazdungawe ananman karga sanite kalas na tunga noruno tunga noruno but kazdungawe sina affordable abon karga tio kitna kavunga so simbo pai mea bahati kuku kindo ya nga wa kindo na mweye karga snarani kindo yengo na gipare ko undo gipare nga borore gi adogude na kumbogude ire me karga tio ka undo tio dagbatio tio pa kamigumba na gupa baledo kadnya pa kusigu pare ngame ana penga ngame animbogani culture watadu paite gupana manga besi ngame anima lima ulero kura mwenye payo andunga na gani culture ya gukura hekina ho chedo gupangame ani ye na ni organic culture but anidwa kani ini gupangame tinika ye ga impact ni ka doro organic culture ngegi eja nada gupanga ani ngare korogoyo kini byafu gupobele ngame wa mweno ni pere ani asaji kamanga kamanga gupangame boro yake kasa night po ulenga dagude so kacha dunga kina pamana kidwa dungo gwa pale anidwa kan set cultural practices ngo gudunga basic dunga mo nembe ka dunga more important mi bie birogo kura atunga ngame oyagi damanani kuroga ye basic ya pake na hon ye do gupanga munyense kina homba tano munanyesa ha kina homba tano kamutaka nyasa ha rogo gayo culture yo gulenga mu mayasa manade watadu mu mayasa mana fogade ono kura pakine duchenga ginga additional kuli heredo adunga sonjetinia kama vorongo tumoya cha dunga na paite so anikini danga ole chigu point ngame gupanga gafuma kama fama na fode ya
mukuni ku poro gin hene kamanga na kamufuma na fode mukijili ku poro gin hene kamanga bomugo ani penga ku chugupangame kura culture kena ho na ma adija sugupanga ngaga jade watadu gafu yongo fade masalan ogwaburunga Ethiopia ya fa mana for that muji Ethiopia ne ma funga mana ate ma manga uninya wala yongo wala kasurubeti homo ka fo ete me ma du pati gubuja de ngaga Ethiopia ki bieni bangre tina manga anga but gaya culture dungani ya ma embede koroge culture nga chidungo gupado tin ma fa mana for that kama mwenji wedding hambela mi bie birogo kurari ngara na Rwanda ya gaya basis kina ya set he chikogumonga irorungongo guborodunga irorunga adwa mana bene chipa but nino nyomoka jade ikini mwenye ikini setting jikonga gi head eja head basic ya head dure kama tete ye nani munu kanuka present for bogude kalas ini ka accept he kama eda kamanga wedding ichengo wedding ngogu pata wedding gule nika kuro mongulo yo gule ga bogude ngante modu nika manga hani chiro so eja hene na manga so bomugo gukora argument kina hongame ini ka nyame wo kama fama na ya watadwe japadure chikini daro kupaya wale ngame onifungo gude pa kini manifo gude kini ma afunga monoforu te chidungo gupa mene pati ni foru wo wakoraka na ngare ngo bato wakoraka na me believe ya bomuko gule besi okanyame manada kakura kakusa pai ka pehe chidunga gindugi pare amangatini but gule tiga jene hacha but chena do gupangame ani ni gupoino ngame gunjiko chada ani esatika kapeka ha ngegini njiko ne gini njiko ngo gudu angmanga ya chedo mupanga ani yena ni cheke kaguli sapagani culture bombiko gin he gani generation na kalitalita watadu ne kanya science begu pangame aparanga na tandu kita roga kurade kusayo ngo anja tungo ya chikini dawole chikupangame amunoka vungo gude gini batunga yene gini sikili fugo yene kape kasidunga monga bogude muna pepa zande naya penga pazande te ane nai no sungo no every single day so chinika dawole chikupangame wadunga monya gu language gugudele nika wole kanga kino gudu nganai bombe ko nai dudu no every single time so chikini dawole ngame gini hedu mo yugo pazande chini fuwiro ya rebo berote and mo songo gu rakadu gigana mo songo bole pache gude watadu gwa pare kaduna rebo chukupangame watadu ko ni duwe na ngade na kumbakini peke na bangi safugosa ogo gudele ne kawuli kakano gufugole so eja hene no bodu ko chedo kupangame ani esedika kanjara kurogoyo keina gini podu ngo gudu chini gani identity nge gini he na gini he ducha dani monjenga bogude na no gude akoro kina miatu no ke bigu parogoyo ngame wogude ni gbari kandu school yo ine mote kita dengbaji mo kya foro muru gama english le kinanyo na rakata dunu ko na he dunu ko kimbo kenan goji mo mori mo ko jumo no girutan ni ana pe pona so muhuni ka bi ba wori ngame ogude ini bufugu ngoyo both na english gama kati vora do dunga gine mo ino but boy gufugoro nga gamo kasi gochoro chi mago kiti ko kindi mo ini ngo belewete ma kanu ka wori ka ngwa soso no mona majinza so window nga ga wori ka pai chi gure godu ogude rukuti bompo ina kapya dungwa hapa so ani yanga wori kuti go point ngame gini paka mu suggest he tipo pangame watadu fukindo establish gupanga ga fuyongo for the chidunga limited ka ki avoid gupangame ka gida bakare mana for virani ngade mumeme padro go gipana bonko nga kumba do ha kuti de do ko jikumba singa meme pano bonko ka kumba janga de ya wata de ajanga kumba te tunga niko no sido due singa meme panga kumba do ha kuti de na ka undo kumba kuti de tendo panga we izogosi mara ade okusad mbatano moka chamanga ya
Ata kan kaja kura ngbatunga kwarang mangate makura ngbatungale gay maisa gani matano yana yawe ulaza ngare kis lakini ulaza ngare kisite wa kura burana gumba munko ine anafuma nafade toni lakini dunga service na mukamanga ha fugu family ngahare mana kasu no fune bioro ka wamune no gumba ka do bomu fune bioro Gulenga gu service nga endless. Muko mujulio mbakifu gama hetak barunani ga ilso nga hafiyo kindi. Muka manga munga kindi. Fa sipatu nga ndukumbata kindi sidua ka abraro gatio. Singo pa kami gumbaha na kindo undarani rogo gipayo. Kasi funga kupanga baseball sungo kia unga kiki paboro unade kinikin di paboro go wiru watado if bakari mana fo wiru no singa hate guborongo irungo inyomse lengana kamangani na ira kumko ni ina kaje uri kiki paboro o kiki paboro nuka je uri rorungo vice versa kasunga isunga haya once yom senadro ga hindi idan kargatio irogotio anhim bukupanga ga titles waziri ngemi wala bishmandi ngemi wala gine no jo pa kami gumbaha na kindo ngal ko pa dungo ki undo ganya aboro ga especially gan paranga aboro otherwise tungono no nang karga dawliya ya ang makarga kurang batunga inaya mwena kamsin bagara mia bagara kanda kanyawe bisa bagara anai kanda bagara bisa kan kaja kurang batunga na ni aninga asukubino so kindo ngai progi parangai ki na anyaha na zande andre progi ngai ki kan munga ha na kindo yan saya andre progoyo wirani rogotio de ba tio chuko kami gumba tamba bakare tamba so minafu tamba fo gwa boruna birani online Peter Ganiko so ku kepa hanengame rogati se dugwa ono ambu sakidu chipapa mbutise so ani yangame oni rogochironi wale kuchugupa kwa pele oni rogochironi and then papara kakini da wale ngame chidunga gupa wagipana anape ka adulere papara kakini ka dubulinga kine kipa chidu wo mbatungo gwa pana bie gu jingbino chidu wai anambunga akumba ya furanga chipuge ya mbugote bara adechige na fura dumbe chionga kirikiri na peka nga zagino jena baspa ni gupanga guduno ne watatu gupa wandu chi chidu wala ona akumba chigaya o yara ni chibangiri jana kine rara byayo ya furanga chipapa hate so ge pakara pare dungo gupana nambu saran so no gupamya pape ngame ni rugute fo gurani ngame kamuini gupangame ganya muse dakwachirona jaro cha nunga wene ngaite kamzogongo liro kuchigupa ngogu mono kandunga jana heya ani yangame wo gupangame oni ye kujingbino chicken da orenga oni mbekoro just because bakure miange aborombe kya koro dundu ko kenani nye ani mbekoro so chicken da ore chigupangame wo no kan behe bomkono adeno yaje pongoyo budere kite bupa ngame kalasi o manje koro kombura wele uduna kanye ti bombo watadu bomko uduna ogudeberu ogulenga ogwa hena manga so chikini sokupa wele ngame monga kuma mukuni gakando karara bya bonko enika yamba police foro ki madoro koro kuna yake apaki gbari bere mukudumba mbogo gulenga ogwa pana manga so chidungo gupai ananya kasaha nga ani ngare progoyo nga zande
ke ki ni gupa ino ngame gani shino kana chini chedo gupa ngame ani esetika follow ogwo shino ne ya o achitarani ya amanga kwate ye mai enando bombi ko gupa ngame chidu namaya banga dagbachiro no gupa ngame wala agreement dagbachiro no gupa ngame on jide mukudunga recognize ogwa padole so chidu ngo gupa nape chidu bakare tamba follow gani ko Peter chidu oguroni nebirani chidu oni asadi kenga po weli do nebirani ni so aniki fugane sene fo gwa borodu ko do mo dagbe ya nyenki chidu ani yanga ole ko chigu minya ka mau pa ku sipa mamu hanya yes matano ngupanga gume ni he nga wa mun kinji de kin fuge nga pa kin yesinduko sikindunga on paraka sikindunga igesi gamara kaya gasa gamara ya kura kumba janga gudetare bumga ine gamara kin difari so ndo anga badani brefu beri i kabimara kakaraga gamara gure sana undo ko paingawe ke keep marriage ja rogati se si du kindi kumbataya lahini kubona pana amro ko ngawe woni paraka kelas igesi gamara bangse igo spangawe umaji gudogdere oniro kineni limo undoro rodungo apayo omuno undori need hobre yawe igesi gamarat as muyum sayesi abo parkazu zeredi omure no kumba forani kujimbi no upas no manga nga onu butroni iyagwa apayo go ono munje na gudengeri ona dunkinga kumana de rumporo kini paraka ngo na paraka ina paraka gonya na bonu nga half kazunga we porodu ona kabaga porore nusu manane kitando fukumba nusu ekindu fude kazunga we ona kabanda porore guni ka kura kazunga kumbodu na kajagi porore nusu ngagina porore sigule bongare kudo ha kufefu kude kibanda ga poro watadu nga dedo ni kaja poro nusu ngagu kaye bagihe le kifefu kumbare alikim banda gari poro wo duhe yan bango gine wale bango sungo ne na gudere watana kumbare ona contribute nuko sa kama gwa pale nuko sa sibe singawe oneka paraka ha da bronisa so gule dunga go pa sa da panga anya ko anya pangawe wa munumburi ila igesi ga mana ulino kaja kwa kumba no chaja nga unga atera so ulpamile ke kutsipa mulumba yeah no gupa mi ada ka pe bere tigbe fo gurane watadu wonje kole chata danga koroyote fo guran duza gino gumona da ka jade so mukini kupanga raka madawa lecha bombuko aninga kumba gumbushimbusirane yambo sarane njikambo sarane just because gupangame modunga nga bari koro watadu baira koro so njikarunga na mote so gupamia da kape furani dundukunga hekina ya mbanga prenup agreement ondoko ni mwenye agreement lena ga partner mbata chio ngame gupanga mo ikingo nyamuni tete watadu gupate but chichipo gupangame yandu kanuke riprogba na kuragba off so ondoko ni mwenye prenup agreement ngejine agreement ndu hongame wonaro gachironi gamahe mwenye sunjehe widatu li rogora karo lia tachinga hate o chika dani ngame ona kwaraka lia tachinga he holi kaja arogoete kinogu mwenye oni sunjehe mburo nani chigure bona ona bichironi gure du ngogo ona kakwaraka bombiko gupangame chi undongo beta boro watatu chi unongo kurakumba no gupangame kamuvoro luzu kura mo luzu ngo dunduko kena hongo gune kadoro bomiko
aborokina akumbakina ne mochie makasen aninga waboro na mandusuru nye kyapae chifura ninge easy but kura aborokina honga kura aborokina ro kura ringa na nunga ro nye kyapale ine mochie mo begi padole ngame monga kumbana nde koro ogudekina ro bero ro korole jaro kini yombo a police kini doro kusai chikoro mono moduno tumogu korole agwa pana abadunu ko mudo munatamanga sunje kini pay inanga child support kini tumokoro belewe and then oguya kana ho niki rubele ye na kumbaka na kusigi korongane ne so eja hene tikini kamanga aga kumbale nga tina mangaliye ngawe gini heche duwa wale gora ka wale ngegine akere uyi michiru kusai dungwa boruma imocheo na ejipado lere but so gwesa du ho ngawe kamanga haroguru gene yo so chipanga chiundo kupango guka undo chipamukili rekera kamukudo dwa ngapo robana koragba so chidungo kupato kane peke chidu ani yango kuchugu topic hidu ani ade kuchininga gipanga ga angaga economy kurania chidu pagani economy kuranio na persona ne kuranio cha dungane mebegu pangame ogwaboro na kurukuzejo idunike na manate ogwaboro du koroyo iduneka sona saha ni senyote chidu chineye na combination ngaga collective combination ngaga be na bodun ko chiko pangame ani sono sigani ra ono mu status ngogudu gani rago korogo nga Western Equatoria watadu gani nga azande ururu hero goyote and chimambo awere aboruna pino kinogwa pangame you know ni biro kura abora ngame ogura neye kuzegino ana sono sangara gote ana kana kida mana koyo chibo pangame ina manga development ogwa padole chidu gupa mina daka sananga ngame muna bihenga gini kuchigu state ngogu du gani ragawre kumbahare gini podu nzunzu kani manje chipo pangame ka asada ka welcome kupanga ga development ku koranio na gini sikiri ya development dunga the key wale renjani ka asada ka manga ha chipo pangame chimwe foundation nga sono sarago korani ya ngopai ma zini bambo mbwe mbiko jati se dagba sanite musu dagba sani nga brandu jimbi no na gwa budu poro even gwa budu poro jati se dagba tiote ogwanya adu jimbi no jati se dagba sani at sin bambo mbwe na panga angre progo dungu no fumingi area pa kanele kasun sa sani an mangi area pa kurale balik na ho maybe ipare na poroyo kura kumba na nga tagire fo ukuniye no kura paranga kuna manga sunje fuko ka baga ga kwa so ni paranga na manga sunye kumwecha kuliko nga udna manga marafu bayra dukane banko udna baga gwa mano nuko udna panga jine kejunya herukutu limanga ya udnambo ano banko gongale bayra dukane no tumoko twagusinje kwa manga hare singa tunga ya bana pale do seda ana aria kusaya kazungawe muna manga sunge yo tumo paha ag bodo kama bakare mana company ngawe muna magma funge ni ambambu ka kusaguri marale sipaka sono saha kinda sugule bo ngawe kaya haya ro mu mungsunge funi sipa gani business na kumbata kuninga bamta pasa da anme kulane mun aria para kutunga dana pa yo kunga ha we do abonu we biata kama beyo na jati se abone katumbatio kumbata sinaro go business yo do wataro go kura mungi apa mumko dunga apa kina nego frani wan azande a rotin ka do
katumbatio kwali abo kini panga azande dure wakidure ngawe osandu ngawe ina megbomar mekafilani yo wa su gurani no boyenuko imwe panga ina arme bomkafilani iya bonke bonko ine nikiko undo megu bomulsinyi sikina arme Ulio service kina ho ngogu baira provide sina kun wuri bangara du wala tadu dago du na guri go kunu mangi ya borole weni ke kama inale ikini yesi ikini zulbe ikini nya he kini mbrige ulia bangara atani ke adaga ikiduna ngara kini bari ka aga kuye ule na magani cooperation wa bwana cooperate kama ngapa not marani kwaro sigijigu panaga yomu ahe watadu pia kwarani rogani apsa boko yine baraha waskada sele me kama ngani sapaye wa gina wa jarani no boni konike ya ana ma da bolewete boko yine anag boni modurani yin sana dule sibolewete sipa yine burenga we igo pa fran biata wa aburan lukungoyo kan kamanganya wa munsonya modu nga bela gunyane wa bajabun kore in kon kai mo gunyane fro anu ga baso ni so gunyane bambata mo nga belo nika parka ku poshore gunyane mo ka korkoro chi wa bro no boynuko yana yasnwe mina no na upia aboko ne ma kesu dikule sira kwenga ine wuri poshe ni ya boko ine abu gono boyni kona posha mbabe we kasanga minsimni yeki gagana breba no ngagu igo pana do darani nga azande wa ana na song da sani inson sisani kinmanyapa kazinga ade benene kisoime mokupanga ikbeno boyni kona kisoime kagare ime gochen keja yenga aga filana ina parkara de bationko iya borgana tia mabeni por gosnane sna no brete sepa ine ure papa kasarani nene kodarani ho wa pare do sa de panga an karaga habreve wa min gumba ha me ha gumba makini kindo mayego akadgo snani gosnane sana an karaga Zingo mea kindo ye kakaragu snarane kindo ni kamanga ani ni kamanga ngo ule pai sada an menye na brandu sano dungan na ima sadagi pare nga kasan sagane ningara mnaki da uri ma poroyo easy would the bomba foro tadi support bino foro tadi do bomb foro nyangara ha mukudunga disappointed ini hakida stroke ra bombu foro aninga gamuya wataji kan kama gwa foro adunga argo isinia kuchumana ngumuna tidi so gure dunga gwa pai nagana nipsa bunko kazunu ngawe go sinana na mata anan na mata yo na benga dunga nga grandu sano kana amadua amarati poroy kana amarati kizeke ya business wataji mbiki tulumudi poroy but sinba mumbwe sidu angal ko anga ulki na kindo undarani aka organizable kasaka pa gure fa boro abo jirogo feino wori dioni ya dunwa mbatano na wori anade kaduni sio kaka tamba bakare tamba tamba isipokuwa pa peke mone duluko omeno ni pele chine kuti gani bipai na gani koda chese apana bodu ko na bipa koda chese na kini bipa gini manya pongo gure nyani kamanga kasono sa chirani ana sono sanga fukura boro te kina gani ragoda na sono sa chirani chidu gure pa mina ada kasongo dana ni ngame gu topic ngaga economy chinga wide chinga very big and personal sagane rago chene ka dumba gini liko pemubili moma magusaran ka pekino gwenga rengo azande nga bro mubili mote
chidumina pe kupati ni de ngame mobilimo gani hengani te ani limingo pro upanga ga business ro kura pa do associating na pa mobilimo ya anaka do adunga apo do aduna mana berangani ingejiro upanga ga business wata do ga agriculture anaka do zato berana mana berani ejaburu mobilimo ni peke kinarani bole bomko negbeto wali gini aburu du ka support ka songo je do na mana be chidu guli pati mina bena hangame ngwani bene ka sadaka maya kasono sagani rako ani tunanga hana upanga wadule bene kamba kadagani jenne tuna kana boroti na jero kai ka kuro yembe yo kando ladi kujubaya the reason do it ni renjani ka ja tininga priority ngame ugani ogwa broduli ngarayo no wo bino eni ka sopa ha wuri oguni kina wuye kura bro kina ona sopo bino sopa ne baba kale he ogwa eni ka kura tini ke ye kina kuvuru bata bomiko yodudu population ni yodudu manani yodu aboro ni kanbe ni kimbe gani wuri sabuni na chiko kiganani ku koroyo kimbe gwenro ko wata do gwen chiki ganani chiki undani rogu paka chi undani rogoyo chidukani kanja kuna kuchukule timi wa guboronga governor okay ikini mineye timi ngame gi zoga korongame ani ndukanuka kambaka dagani gen wadu masalan wadu honorable badagule kaku vok ki kana beroko kinde gapo mashama an ki mobilize aboro atagiri na NGOs no boydun ko ogwa NGOs do your priority kina hongame kasidungame NGOs no do ko ndaboro lingala ido ke prioritize go watatu ka support go project ngaga government ngaga mbakada jen ya manga gumbagene meredi yara bati na cewa rogo pare an hin bikini deddelinga gane amashama kitara kena hon kinbe kya wuli baro kita foka ambia kini kuskongo rogo dwen ni na ko jara batire kini kisije na zoro mbianga gi ade na taha wara aburo na taha ke chibo pangati dwa dungang barang-barang wenenga arabia ni kini sisa ho ka bona agbanga alio ka cewa tadu ka arabia cenga ya kani mwenji pare tuna na jeroyo ke ye ka kurone ladi kandu kujubaya gulenga anemamba kata jen the next thing ngame arabate kini tuna ya bomko wa terembuli ngogi ya ujira Uganda yole gidimo ina soka jino kuli hele bomko nganga gani janet chidu ka jeneng bangba gino hona ka zona cost of living ke zona ogwa panga ga gipadu lele kacha dunga bolewe ya jeneni kina bawene kaboro suka nga gino boleya tikini mbaha fugu kura beta arabate private arabate watadu gunga ga commercial ananimbe ginanga gi swali ya wande miki kondora watadu ki kondora kesana nikina kwako bana kuragba inyomo ikimoya kwa arabia yora kitegiro yuso madaju kwako madaju baya bomko yodu population in gwa borodu juba yore gobeti paka kondara kasana gwa paka manga gwa process it so gani rukucha hengo gwa na manga ha anikitna ka sopongo binoni bakare he ogurani adu gimbino nyomu gupaka na tirani ngame anada ke yeno gwa he agwa machine na ka sangbaya ogwa machine nika manga nika sanwande ka sana ni pako gradually anaka ando kuro kupaya ngame bana kuragba mineke yeye na machine no gogu nika ta sapa ko kini mwenye kuroko ili bakini label he kini kije kujumba kina mana ni ye fare ku yembe okay so gumana ane mikini surgical use he ka maximize gi production nane watadu kanbe kura machine to upangame ka kinso ratidunga menakida poponga ga kwa kongo kuchi we kujubayo minada ka manga ha ni bakare next year chiko kupanga ti dati kuti biata watadu kuti bia ma mina akida ha and then mana kini ye fare so gumana ne do mikata employer boronani kini maximize gi production nani kini kuru walenga a factory an industrial person kini industrialize ogwa a machine kina hongoro kucha machine renga boranyo rengo we biata kanbe henge gina na manga juice akorogo na kini mwenye korogo ile lamuni kina korani ananasi du korani on so kini mbeke ogwa machine neye kita manga jahene korogo juice
kini kije ku jubayo du bakare population ni kina mana ni ye furan so kan taka engage ro weja pa do lele mun ka vipanga gradually vuru gana sa gara we ane matna ka mangapa tikini zaki hodu mana ni awale changame ane magia mana na recirculate ro gani economy so tikini so kupaya awale ngame tikit na kaza ka bangiri kura boro ikit ne na kura he kura service ngogu adunga tomburo ye adunga yembe ye adunga ezo ya so kini ene jahan a machine kina ngo group tuli a machine do renje ka costro maybe less than $5,000 mukindi nge gina konda rosole mukuni ganga na gane kana boro ko bagaza gina o tatu ko bastongi yo ino rosoni kini ganga na ne mona tanjoro so be aboro lingara kini kondo ho kini bag he kini process he kini kije kujuba he kina mana niye so gi simple he ana bi nga ana bio kanya boli wo podule kan zakatna kam manga haro go wene jene nyo mona ka bi panga bana koragba vurgan sa gono we aninga hiraman kutinite ani matna ka support tirani awale na gukura pobele na manga ngame ogurania ya kuzagino gupag na jana balewe ngame ogurani kina hono da borokoyo na undo gude kini fumana fuyo ka undo yo ku school yo ono je gude ngayele iro kurali ngara guyo Kenya nyo guyo Uganda yo guyo Ethiopia yo guyo weli so gumana ana kidaha tipo ogwa banga ga school fees ile gumana ne feed gu economy ngogo gude ngara so chikin dawle ni kokara pangame waduki na nyodo du wena wili kapani inunga kina koyo so gani rago kini dawlo kanya sucking ground do ya sak amana yata dunguna mana ni kini kije ku Uganda ni kije kana ku Nairobi an kita rogo gura dunno ni kijira kana ku Nairobi kana ku Uganda yo so jimana ni kini ke feed kini ogari ngara dole kini manjige economy nga better so chindu chedo kupachi ni ngame gani rengi watadu governor iya saje kanjara ko kupayangame improve wa service dungo gu existing services do yo ko kupangame ti divert kupangame mi ajenga ule brembe yo kia iga kana ko Uganda yakando ka wali kapate gumana kamina kida ku Uganda yole mini kijinga kana ku yembe yo tikita undo kupangame tina feed ko local economy and then a boy gu kido adu nga able ko jio mana o boy gu le kita jogu mana le kita nduka spend local market and kini just recirculation nga gamman so kutinite and kini tunaka progress ni kina boro ipp o gwa paya berengame aparanga kenanyo o gwa boronga wena kumbake na ka sopo bino ina tagbali agbali kita he isopo bino boro kini gbali best kini gaku tuba ya kini ko sungo muno sungo ya ma he hongo gu mama nga ate ono wakama adu koroyo mukuni sopogo bino kamuno bimo na bitine wenengae mukuni gawo kini ko sungo besi ka ko sungo vuru juba kutinta ka hayatu nga beroya ogupa anaja ko nga kumugani aparanga mane kina gene jinyo kutinta watu amana bero kan kamunga yo gupana ni amukuni mane kina gene jinyo chiko kupanga ka survive so tina do kupanga me ani asadika kanjara nga kuchigu simple pai ngogu renjane ka sono satirani rogoyo anyanga kino kupanga gabumbuli moya ange kino kupanga me kina giba pale ka manyimbatano ya tina agwa pale na bodu nuko tirenge katuna kana koroyo na gu security anga galingara ana hombu pabe irenbi ngame if providing a security for kimunga boro inuka sopanga gaya bino kini soponga gaya bino kini rekinga wenenga aja pale ni ka change so miada ka sananga rongame ana munji meeting yana chikurare bo na prime minister daga Kindo and then kukupe kupafrani ngame yezaki bino nyo ngogu bino na dwadune iliwo hotini and then chiduno undo upaya welenga ulia pongo gudu du Kindo yo chino undoko so gulenga pia pai du kutini so muna bihengame bomko bokinda ma pehengame ani sedika ka focus ka sopo bino ka ngera ko panga ga sopo bino so muna bihengame oburane duze gino kani asedika direct gane effort ko go sopo bino yo ti mangi sunje ko panga ti encourage aboro no kupanga ga sopo bino ani ame ka mana do barenga 1000
anikini mikini kije tipo panga isopo bino so maybe guwele do kanya sa di panga me ka motivate wa bora do poro tipo panga me iya sa di kari focus ku tipo panga bino muna bienga me gini pondo ka manya ya na gipam manga paranga poro ta do boro na ebol na bara Zambia kinika kujubaya o jubayo hayang gunya mangate nikini biar nga rakani ba mumbo he ila nin kudi pa midaba gwa boro kazna e aboro hona gubena pare nga kasuja boro iga na kujubaya bumko me amaja especially begane asiasin gani ni pabo dimanga jubo nga capital sada panga aboro ga kujubayo ka dwayo dwa service kani ganu ga kujubayo ngani ngani kaso na siga so adani kaso sa so because da ni ba nenge ne ana ni kala japa ku poro yo kaso sa ngani ringa mukozo ngo jubayo mama ngate genya mu poro yo kamudna ga dagbangwa kinsupogo bino kama ada banga de broya monara karka wenenga boko munani hari wenenga ga heris wenenga chungawe mungu kujubayo ko sungo fa bro poro masuro poro le umabo tabata bero ikidoro mukundo fono au mukupanga rakanga ngene boko ya chitingoro wakanya munga badda ni fogwa bongo yo ndo makazuno foyo le munga badda fio kaya mo paro yo kamu nga profitable kamanga panitsro kingal fatro ana wale muzimbeyo man hangra fotro muyena na kazuri bari fogwa bro yemzon foi so me encourage pa nga ka hadna bro man kama juba ya don't go there musum paro musopo bino mukudna protini aburan bironga borongamo anyinga elojinga mo watado borna ho he yapale no spapa na bamna magaga somsa se watado kasopo bino na ya wena pa dulenga corporation abro cooperative anu mbogo pa ngawe kasopo bino nga kasopo bino ka kango na ansopo bino digana kikusiligo karigasani ani number a little bit beyond nga topic ni nga economics anga kuskura level nga abrowe biata kijitio kisopo bino kakusaligo wenengai for market for marketing nga wanka kusaguligole akusakusuguyo tikini eke na mana froni uguma sike froni on ki zebele next year ka expand gu binon ke kinso gu binon ongare do nga onason satroni ona pami mambatano nga gusnanga nado woiduen bringa an matna ka karga gusnanga ne bre moko anamanga paya ringa ministrate anedu aninga media kipanga media do naganan kusai kazunga andas bulunga ane ngane na de budu sanga ni ba ane ani sopo bino kinwa wande kinwa nanasi kinwa lomuni kinwa manga kinwa chiko ya panu kole na kwa pro ni ba ane an manga etinga de lomuno an manga etinga manga an manga etinga ga nanasi etinga ga wande etinga ga ngbaya kana ama yipare anta som satrani ano sungoro gomonote kama adabanga duya aniye gudadu berani tinga gumapa omba ntoni ngarayo upame bie mure bore abona mga sudeki nizisita jinia angbajidadu meren kazakri jinona adwan wangbajana sublek nga fonex arale
So mo nawe ya turban na ka manga sunje ke just ta giniane kan mingang bai dare ya mo panga du no ko inavo for next bill boko ya ni gitio mo pa maybe ngaji yidiule ananbing bai da fu ifrando le imene ginong bai da ignuatio kingbeng bai da nga brand new for next dure watalo rale dure fu ifrando would you ni yo ikidunga gayma bre kingbeng bai da fu ifrando da ho ina gon kon kan ha vong bai da be linga ko that se linga pa me be bi bangre on that tonin zara ania kama ule dunga commitment na progress ule ngo pa chada ani karagaha undo trani an dunga berani kamanga pa skifundo frani tambah. Yeah, so bakare tambah I think anima ye kuchiti kidogane sakapai ana ye ke kasaka chipo pangame ka kapika gulia pongogu iniani na gulia jene ngo gulenjani kamanga parogo heza azande chipo pangame tina teseli monani kini tumbali monani kwali no gwa pale dunduko na kini rugu tirani aha kini rugu wa borongo yo ainongo gukura paya so chido ane chini ka peka ngame gukura we duke na olembe abro kamanga wa gudulele chido bakare tambwa chido gwa boro na jana ni bakare tamma chipaka kajogo ni leboge ke birani na I know kura uli apa kana ngo gulembe ko undo mujihe gu ndongo ya maybe chino tune ko undo kura bora nga apa no bodungu nga japa pechane ni ko undo te chidu dungwa brokena ho ai nanga gini pake manjihe ya ono ho ye bigi program buildere chikesa dikafu bena fu yengo gini pare mbe ka manga ha chidu ana manga japa buildere chidu bakare tamaya floni chidu gini yanga da pache du hongo gu kamo du ngaro kamo sedika pe belewe me kama na summary chipagwa pa France papale singo kwa migidizie nani na upanga rogati sedagba azande mupasa da an mange dure nga aninga azande especially paranga bor boko paranga bor da ro ngatio ya an rogo trani dagba trani kumbado hakudide de do kiri kumba mamiko kabamu nanamu aro ngatio ya kya vungarote Chpa ansan kumba tayo kanunga ya ando kanrogo tsani kitna ka vunga mrenga mepai do akari mwengi uwe pa kindu fu avungurani kani gidinga mona wirani akida umehiki kia ani gidia rengang ba chpa pangawe wirani mekarogatio wa ina kana makargatio ka tunga kin kumbata kindi gubeta pa migba especially fugani kindi paboro ibale nganga wada minga kindi paboro class kina kindi paboro go wira watati na wuri kindi paboro go wira kigi mana gida bomko wa biminga bakare boro iji wira na bakare mana no wadu mo bakare boro wiro nanda ndebi wiro ngo kijini aja wiro nga hani biwiro bia kwa ya kijili aja te watadu kiji kwa aja te no kami gumbas pa parogatise papa economy okana ya example mange ana sedingo naso po bino for marketing anyinga pa domestic consumption ya yani abro we biata mwengeri yosa kitna ka sopo bino wanga kusugu yo guri manga gwenke bihe iki muhebrewe ki emi ka ojira kura abraha iye kamanga singe ka sopo bino fio lano skata ntule bonga mikina abona ke na uri tere wata guri amakana ga kuno ndo ko sopo bino nanga panga anno panga kamanga pa
aningemia ani mulino pa no kamie kese fu ganya boro gara kura pa ya ngango kami kumbate kuna jisamari kwa na mnaga tamba ha fu gwa boro na wachani on share he da batroni tiji he ko gume kamanga ha tamba he sido bakare tamba and digi sigane saka pakwane sido gwa borna birani oni subscribe ko sigane channel durogo YouTube so chikurare bohana ke yeni na wagure chiki notify ro mukumeno upanga nga live so chidungo kupaka mipeheni yangada sido oni sumuze zaleji ana bironi balewe rogogo gimana yele so bakare tamba